ubuzima bw'umubiri burarangiye through Christ. Yes. And I'm a new creature now. It's not even I'm a new man. It's a new creature. So a new creature hari rules zigenga ubundi buzima ubu ufite mu bumana. Hari byinshi umuntu bivuga neza cyane ni Paulo avuga byinshi kuri iyi secret. Avuga kubyerekeranye na unity navugaga mu kanya na Christ, you are one spirit. Rero ni navuga ngo ntago twakagombye kuba twabifatira amarangamutima kuko we are no longer beings zigengwa n'ibyo ngibyo. Ndabasuhuje mwese abakomeje kurikira Glory House Television. Iki ni ikiganiro Realm of Worship. Nkuko twabibasezeranyije mu kiganiro cya Realm of Worship, no tuzajya dusangira ibijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Ngaho nawe dutega amatwi ndetse unasobanukirwe kuramya Imana ni iki. Imana iwe umugisha. Mbahaye ikaze nanone kuri Glory House Television. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ndasaba yuko abibwira ndetse uwo tuzakomeza kuganira kuri iki kiganiro cya worship. Uyu munsi nawe wasobanukirwa kuramya Imana ni iki, wabisobanukirwa rero natinze ndafashe umwanya mwinshi, reka bibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Rene Patrick, nk'abandi umusore wavutse ubwa kabiri, nkaba nkora muri worship ministry cyangwa se reka tubyite music ministry, ariko noneho specifically muri worship ministry. Hanini kereka ndabiri. Imana ishimwe. Uwo ni Rene Patrick. Ndabizi benshi muramuzi mu ndirimbo zitandukanye ndetse abandi mwaramubonye mu bitaramo bitandukanye, ariko ni umukozi w'Imana udasanzwe, afite ihishurirwa ndetse yabasha no kudusobanurira kuramya Imana ni iki. Ndakeka yatubwira igihe amaze muri uwo murimo wo kuramya Imana. Bigiye kuba imyaka 15. Wow. 15, 14. Wow. Ariko uko umuntu agenda bihishurirwa niko agenda yumva wenda atabikuraga nkuko bikwiriye, ariko kuva natangira kubijyamo ni muri 2006, 2005 gutyo. Wow. Wumvishe rero ubu bumenyi afite ndetse na experiences ahuye nazo mu kubaho kw'Imana, yabasha kudusangiza byiza yakuyemo ndetse ibyinshi yabidusobanurira. Ihishurirwa ryo kuramya Imana ritandukanye no kuririmba gusa, bitandukanye no kuza ku rusengero buri cyumweru, bitandukanye nuko navuga cyane amagambo avuye ku mutima, bitandukanye nuko narimba akaririmbo keza katuma mwese murira. Rero Rene agerageje kudusobanurira kuramya Imana kwaratangiye hehe. Ese ninde watangiye ikintu cyitwa kuramya Imana? Navuga yuko ubivuze neza ngo kuramya Imana kuko kuramya ni ikintu gihari. Ngira ngo no muri Bibiliya birabibonaho. Wenda mvuge nko kuramya hanini kuvuga kamere y'ikintu kakira tukavuga ubwiza bwacyo. Unabonye mwiremwa by'ibintu, Imana nayo ubwayo ngo yabonye ko byose ari byiza. Byari no kuvuga ngo admiring ikintu, byari ku navuga ngo kukiramya se hoya nuko hariho certain form ya reverence, ariko ku admiring ibyiza. So ni ikintu gihari, appreciating, Rero aho bigaragara hambere ndibwira ko ari mu itangiriro igice cya 22 umurongo wa 5, aho Abraham avuga ngo reka njye kuramya, reka pati njye kuramya. So ni ibintu byatangiye, ariko ibi byaje aho atangiye kugirana ubusabane n'Imana, aho yumva atangiye kuba yagira n'ikintu yakoze cyiza, nuko yavuze ngo musigare hano bagaragu banjye, ngira igihe mfata negera imbere njye kuramya Imana. Rero biva kuva kera kuri sogokuruza navuga wo kwizera nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Ni umuco watangiye aho umuntu yumva ashaka kubaho
ari kumwe n'Imana ariko Imana azi cause yarageze aho azi Imana ye babana. Numva ko byahereye muri icyo gihe ariko kwamaringa ibintu byahereye no mwirema n'ikintu gihari. Wow, wabyumvishe ati kuramya Imana kwaratangiye na sokuruza wacu Abraham igihe ajya gutamba Isaac abwira abagaragu nimusigara ahangaha njyewe n'umusore tujye kuramya Imana. Rero rudatinze what relationship cyangwa umubano uri hagati y'umuziki n'ukuramya? Kuramya Imana ni ikintu cyagutse ariko gica mu miyoboro runaka. Rero umuziki n'umuyoboro umuntu ashobora kuba yakoresha kugira ngo agaragaze uburyo bumwe bwo kuramya Imana, ariko kuramya Imana biragutse si umuziki gusa, ni ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukoresha art ndetse na creation. Ariko umuziki noneho ni igihe abantu bahisemo gukoresha umuyoboro kugira ngo bavuge kamere y'Imana, bavuge icyo Imana ari cyo. Kubera urabona cya gihe uvuga kuri Isaac yaragiye gutambwa, ariko icyo ngicyo Abraham yarakisa kuramya. Mu Old Testament ikintu cyo kuramya Imana baragiconsideringaga to be a sacrifice in the Old Testament, but we see mu dispensation yacu uyu munsi abantu benshi bazi ngo kuramya Imana ni ka karirimbo kagenda gake gake, ukabona abandi kuramya Imana akumva ni ya ndirimbo yihuta cyane, cyangwa uwundi akavuga rero kuramya Imana wenda ni kwa kuntu umuntu avuga amagambo akanarira. Ibyo ngibyo wanavuga wow, uyu muntu rwose araramya Imana kubera iki? Yabonye kwa kuntu abikora, kwa kuntu aririmba akarira, kwa kuntu avuga amagambo akarira, like umuntu akabifata yuko ngo icyo ngicyo rero ni ukuramya Imana. Nk'uko watubwiye ngo kuririmba ni umuyoboro, ni umuyoboro umuntu wese yakoresha kuramya Imana, sibyo? So rero nk'uko ubona difference ya worship na slow song, difference of worship bitajyanye nuko naririmba cyangwa wenda nakoma amashi cyangwa nabyina cyangwa navuga amagambo cyangwa nasimbuka. Nk'umuntu udukurikiye kuri Glory House Television yakwifuza ko yamenya ni kuramya Imana ntago ari umuziki gusa, nk'uko wabivuze umuziki ni umuyoboro. Rero ni gute wasaminga up ikintu cyo kuramya Imana mu rusengero? Mu rusengero reka mfate perspective y'uburyo nibwira ko Imana ishobora kuba yafata igihe cya worship. Umuziki ahanini bimeze nko gushaka guha umuntu impano, ugafata ambalage nini ugakora ibintu by'agaciro, ariko icy'ingenzi umuntu ushobora kuyiha tuvuge nk'amadolari 100 n'ibindi nk'ibyo ari ambalage gusa. Ariko umuntu najya kureba gift azabanza acagagure iyo ambalage n'ubwo ihenze, afate gift, afate iyo ngiyi irimo imbere. Rero icyo nibwira nuko umuziki ni uburyo bwo gucishamo iyo worship, ariko si cyo cy'ingenzi, si cy'Imana ireba, ahubwo it's an attitude of a spirit. Then wabaye enlightened by the truth. Umaze gusobanukirwa icyo Imana ari cyo n'icyo yakoze kugira ngo abashe kuba uwo ari we. So iyo rero hatabayeho a spirit cyangwa se umuntu wavutse ko ijambo ry'Imana avuga ngo kuko ngo ikibyarwa n'Imana, donc God is spirit, nabibyara donc numwuka. So it has to begin muri position yo kuvuka bwa kabiri, aho butakiri just emotions n'ibindi, ahubwo you're a spiritual being. And then ibindi byose na envelope n'uburyo bwo kudeliveringa, ariko it begins from a place from a new nature, like uriwe ko waravutse bwa kabiri. Kuko bitari ibyo ngibyo usanga uri mu marangamutima, uri mu bindi byose, kandi ugasanga ukibwira yuko biratuma nsubira ku cyakindi kivuga ku bya gift cyangwa se tuvuge n'iby'imitekere. Hari igihe umuntu hari ibintu bitari byibaze gutegurira abantu, warangiza ugashaka kubirya kandi wabiteguriye abandi. So ni handi usanga umuntu turashaka enjoying worship, yet
it's not meant for us. It's not meant for us. Yes. It's for God. So nibwira yuko we have to understand izo dynamics zose kugira ngo tubashe kuba twagira ubwina, twamenya, twabaho n'ubuzima na fullness y'icyo bita worshiping God. Yeah. So in brief, worship is about understanding the message. Definitely. The message. Wow. Utarabyumva ntushobora hari access utagira, uguma mu bigaragara, nta usanga hariho kutaba consistent, cyangwa se usanga n'abari muri worship experiences tugira muri church n'ahandi but judging ibyabaye according to the songs baririmbye, zahagurukije abantu, izarijije abantu, kandi ugasanga abantu bashobora kuba barijijwe because abantu bararimba umuntu akarira. Music ni kimeze ikura ku marangamutima, ushobora kuba warira urijijwe, umuntu ashobora kuririmba ukarira because umuziki it's a form yo kugira ngo expressing a certain message. So nshobora kukuriza ntaramije Imana, nshobora gukora ku marangamutima yawe ntaramije Imana. So twirinde tutaba turi muri what happens icyuka nk'ibi bihe turimo, abantu ibyo byose ba feeling Imana batumva pianiste, batumva ubayobora kuramya no guhimbaza, byavuye he? It's out of a relationship with the Savior. It's naho ngaho bitari byo, we wouldn't have survived quarantine and whatever. Ariko byavuye mu kuvuga ngo ni njye na Kristo, no pastor, no worship leader, no musician. It's me and God. Wow. Relationship. Uvuze ku kintu cyiza cya relationship. Abantu benshi bibaza relationship ni iki? Relationship ni iki? Kubera abenshi they would relate the relationship cyangwa umubano hagati yabo n'Imana cyangwa ubusabane bagirana n'Imana, abenshi bakunze kurelatinga ku mugabo n'umugore. Ariko kwera ibyo bintu birajyana. When it comes to umugore n'umugabo, there will be emotions, there will be high realities ku bantu bari mu relationships, habaho highs and lows. Yes. Yet when it comes to God, there's no highs and lows. Wow. There's no I love you now, but I might not love you. I'm obliged to love you. He loves us constantly. Our unity with him ijambo ryo navuga kuko ngo tuba twabaye umwuka umwe nawe. So that unity can never change. Wow. Can never change. So nitujyanamo rero the ability yo kuba nakunezeza, because that's how relationship zimeze. Ngomba kukunezeza, ngomba kukunyura, nirindi cyakubabaza, yet sinshobora kumubabaza. Imana sinkishoboye kuyibabaza. Sinkishoboye gukora ikintu cyatuma ivuga ngo ndakuzinutswe, ahari dukore na divorce cause ndarambiwe. Ntishobora kundambirwa. So I can't, byaba bigoye kubivanga, kubihuza, cause it goes beyond ibyo dukora. It's when you become one. Sinzi nibyo bavuga ngo umuntu ababaye umubiri umwe n'undi, but it comes a time where niba bibaye ngombwa ko umuntu ava mu mubiri yigendera umugabo agasigara. So that unity ifite limit. Ariko iyo dufitanye na Kristo kumwizera, it's eternal. So how do I compare? It's biragoye. Wow. Ni kwa kundi Bibiliya ivuga mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 8 ngo he's the same yesterday, today and forever, meaning niba he's the same n'urukundo rwayo is the same. Whatever more attributes ze afite niko zizahora. Wow. If he loves you, ntago biri buze kuzamuka. It's not an upgrade. It stays the same, as powerful as it was kuva Calvary kugeza n'ubu n'iteka ryose. Wow. Wow. Rene Patrick, that is so beautiful. Ndashaka kubashimira abakomeje gukurikira Glory House Television. Dukikomeze muri iki kiganiro cyo kuramya, hari icyanditso kiri muri Yohana igice cya 4 murongo wa 23 kivuga yuko we must worship God in spirit and in truth. Ariko many make a mistake. The spirit to be the soul. Abenshi kwa kundi bavuga amaranga mutima. In the spirit ndabizi ndumva na amaranga mutima haba. Because if God was emotional, something byabibazo. Rero describe for us, gerageza kutusobanurira the spirit world and draw a line between
udushireho like itandukaniro kubera kuramya kuri mu mwuka n'uwo turamya ni umwuka. Rero tugaragarize iyo distinction aho umuntu aramija mu mubiri cyangwa muri kano cyangwa muri soulish realm na wa wundi uramirija mu mwuka. It starts naho ubuzima tubufatira, because ubuzima bwacu bwitwa ubuzima igihe duhe na Kristo, tukaba umwuka umwe nawe, tukaba tutakiri carnal beings, carnal, you know, tukaba turi bakunda kubivuga ibyo byose mwumvishe expression ngo we are spirits, ngo zituye mu mubiri zifite emotions. So you know, it's an expression, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki nuko it has to start from a place of ubuzima bw'umubiri burarangiye through Christ. Yes. And I'm a new creature now. It's not even I'm a new man. It's a new creature. So a new creature hari rules zigenga ubundi buzima uba ufite mu bumana. Hari byinshi umuntu ubivuga neza cyane ni Paulo avuga byinshi kuri iyi secret, avuga kubyerekeranye na unity navugaga mu kanya na Christ, you are one spirit. Rero ni navuga ngo ntago twakagombye kuba twabifatira mu marangamutima kuko we are no longer beings zigengwa n'ibyo ngibyo. But again turebe realities zihari, because people, you know, ushaka kuvuga gutyo they're like, oh, there we go again with a religious person. So for us to understand, there will be no worship without understanding. There will be no worship without revelation and relationship, and relationship irahera kukumenya Kristo no kubicyaremwe gishya. So aho ngaho nitumara kuhemeranywa neza turatangira ubundi buzima, kuko nushiramo n'ubuzima bwa kera wavuze neza. I like uburyo wavuze ngo dispensation to yego. It's a total different, like biri different. Rero ntago ushaka kuhagarara hariya mu isezerano rya kera ngo uvuge ibyo ubu ngubu. Niyo mpamvu I think, niyo mpamvu even Moses na Eliya baje kuri ya musozi, they were like, finally you're here. They wanted to stay, they wanted to see icyo kintu. They bari bafite hanga yo kuzabona uwo muntu. They would see a glory. Bari bumvishe mu bitekerezo, ariko noneho yaje. And I think they would call us blessed. Kubera ko duhagaze ahantu bari kwa barifuje guhagarara. So the spiritual world rero ngiye nibwira yuko we are actually in the spiritual world iyo wakiriye Kristo. But we have to understand the dynamics of that world. We have to understand uburyo bikora. Bitari ibyo ngibyo usanga tubijyanyemo umubiri, tubijyanyemo amarangamutima, tubijyanyemo byageze kandi ubundi ari gikorwa kiva mu mwuka wawe, and then kikavomerera your emotions, kikavomerera n'umubiri. But at times ari gihe biba igikorwa gikorewe mu mubiri gishobora guha amarangamutima, ariko amarangamutima yawe ararambirwa. Ushobora kurambirwa icyakuryoheraga. Uzareba worship leaders, hari abantu bagira some sets z'indirimbo bakagira nizo bita katiyusha. Donc ni bulldozer, hari indirimbo zigenewe hahandi izatsa umuriro. But every single worship leader ashaka kubivuga. How do you try those songs? He's equal. Yes. Because it's not a matter of songs. It's a matter of a revelation. Wow. So whenever you have missed the revelation, we were muri lemi rekanze. So you are missing the whole point, because it's all about revelation. Secondly, still on that thing of understanding the spirit, the other part of the scripture muri Yohana 4:26, truth. Hari Jesus, the Bible says Jesus is the way, the truth, and the life. Muri icyo gice Bibiri ivuga yuko we worship the Lord in truth and in spirit. Wasobanye neza cya gice cya soulish and spirit realm. Rero hari ikindi, truth. Most people would relate to truth as facts. Reality nka kwa kundi uvuga iyi ni inzu. It is a fact ni inzu. But there was a blueprint which is the truth, the idea yari behind the formation of that house.
urumva uyu munsi people look at facts than truth. How do you describe that? ikibazo rero ni uko as you described truth wavuze ko ari Kristo. So the opposite ni facts, and people are trying to see things through out of Christ and through things ibifatika. We are wrong. Wow. They can be subiremo. The truth is Christ. If you are still seeing things out of Christ, you have missed the whole point. Byarangiye uri compose, numero compose. Kubera iki? There's no life without Christ. Yes. So niba hari icyo ubona kitari muri Kristo uri kure. And facts, izo zose za facts zirahura n'umubiri n'amarangamutima. So ni bataille, ni hagati, it's a like ni ntambara hagati y'ibyo bintu. So facts zirahari zikwereka ibihari, but the Bible says ngo we live by faith, not by sight. So you better choose faith in Christ. So you better choose which uzakurikira, cause biramataringa muri worship ariko biranamataringa no mu buzima bwa buri munsi. Yes. Biraterwa n'icyo ukurikira ni choose. And you choose. Nicyo gituma Imana yatanze liberty yo guhitamo. You choose. Yeah. So he does not hold us captive. Naga tujana nk'imbohe mundamye. You choose, you make a choice. Tugiye ku kintu kindi kikunze kugaragara mu rusengero cyangwa no mu mubano wacu na Kristo. Kenshi usanga in a place of worship, mu mwanya wo kuramya, it is taken to be as something that is on and off. Avuga uyu munsi rose korari yaririmbye neza, baramije neza. The next Sunday they say, mana yanjye uyu munsi batuvangiye. You get, ugasanga ibyo ngibyo, there is that oscillation, up down. Ni gute that relationship cyangwa that worship yaba stable to the extent that igihe cyose it is ever growing from glory to glory, nguko ijambo ry'Imana bitubwira. Birasubira kuri ya fact yo kuvuga ngo uwo wizera na consistency ye. Niba adashobora guhinduka, niba adashobora kuba yaguhindukana, niko utakagombye kubezinga ibyanteresa umubiri wawe n'amarangamutima yawe ngaba ari byo uheraho, cause your spirit man knows ko Imana idahinduka, knows ko his presence stays. Sinshaka kujya kuri the presence of God because it's too broad. So ariko ndavuga yuko it's a reality muri worship. Nwavuga worship utavuze notion ya presence, ariko iyo ufite iyo revelation, iyo up na down ntibaho, cause you know your unity with Christ. Ntago dependinga ushobora no kwinjira muri church warangije deja, like you're so in that you don't wait for songs. You don't ndigushaka kubivuga muri urwo ryo kugira ngo wenda bigira umuntu byafasha mu buryo bufatika. You're so you know that you are one with Christ, and the Spirit of God lives in you. He leads you. He's the worship leader. He's the one who knows the will of God. He knows icyi Imana ishaka, ikinyura umutima w'Imana, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ari we udusengera atunihira iminsi itavugwa, kandi adusengera according to the will of God. So he knows what the Father wants. So you have him in you. Bivuze ngo ntago bidepending on what is fact. Bira depending on what is true. The truth is Christ. The truth is nuwawe. Hari umuriri abarimbye babivuze ngo Kristo nuwanjye ndamahoro. Imana ibamugisha. So it's ikizi ha up na down. Ariko niba utakizi cyangwa se at times ukibagirwa, ibyo bihe bizahoraho. Wow. Bizahoraho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga nimumenye ukuri kuzababatura. Komeza kumenya ukuri ni urundi rwego umuntu abakuze mu busabane cyangwa kugira maturity mu ijambo ry'Imana no mu relationship tugirana n'Imana. Wenda tugeze ku musozo. Worship would be called a ministry. But why is it not regarded as a ministry yet? Because some people say numuramyi. But numuramyi in
the quote of ayobora igikorwa, they call it igikorwa, bakunze kucyita igikorwa cy'ukuramya. Ugasanga rero hari the disadvantage of ministers who carry the epitome, abateruye urusengero cyangwa abateruye congregations, abateruye imitima y'abantu kubategurira kwegera intebe y'Imana. Ugasanga that place has still been nurtured, cyangwa iracyari hasi cyane, ntabwo irakura kugera kuri ministration. Abenshi bakabikora yuko ndaririmba, ndayobora abantu mu rusengero rwo hirya, like it is not something they are responsible for. Ntabwo ari ministry bafata nka iy'agaciro. Niyo mpamvu even mu rusengero barabitesheje amazi. It is hard to find a church aho baza bakaramya Imana gusa, hataje mwigisha ngo abwirize. Kandi Bibiliya iravuga mu ngoma za kabiri, I think, ngo abanyayisirayeli bararamije Imana, abigisha bananiwe kwigisha, because the presence of God was. Niki gituma ministry y'ukuramya Imana itagaragara cyangwa itaba stable, itaba pillar mu nsengero uyu munsi? Hari ikibazo gihari muri rusange cyuko first of all si hose basobanukirwa icyiza cyo kuba twarabaye priests, cyo kuba twarabaye kings, cyo kuba it's not about someone who leads, because reka njyaho ngaho kuko wenda approach warumbwiye tubise nk'ababyaguraho gatoya. Approach warumbwiye ni kuri twebwe as worship ministers, wenda how do we, ni kubera iki bidahabwa agaciro? Wenda bishobora kuba binaterwa nuko natwe ubwacu tutabihaye agaciro, dynamics zindi, and then bigatuma wenda tujya muri church dynamics, how byakagombye kugenda, kuki bitagenda gutya, kuki bigira gutya. Ariko the issue is bigger kuko we need to understand that tutablaminga umuntu ngo ari responsible yo kuba yatuyoboye cyangwa atatuyoboye, cause we ejo bundi mu minsi ishize nibyo nizeraga byabaye question good. Nabajwe ikibazo kivuga ngo are you even a worship leader? Like are you the one who leads? Are you the one, like kuko iyo hari igihe biba heavy on you, kavuga uti I need to do this, I need to do this, I need to do this, I need to lead people in the presence of God. Wrong. Kubera iki? You're not the one who leads them. Yes. That's wrong. That is theologically incorrect. Kubera iki? You can't lead them. You are not Christ. He is the one. Niwe nzira yonyine ngo ntawujya kwa data atamujyanye. So whenever you want to do it yourself, you're struggling. Ntabwo bizakunda. So it's through Christ. How you were losing the revelation of who Christ is, and now that he's up there, even though he's here, he lives in us, but manifestation ya dufite ubungubu, it's the spirit, him, like uko jambo ravuga ngo the spirit of his son yaje gutura muri twebwe, niyo mpamvu tuvuga ngo Abba Father. So atuye muri twebwe, he's here, and one of his roles no kugira ngo akomeze ahishure Kristo, ahishure Imana. So anamuhishurira abantu. So bituma you so focused on what I should do to lead them, kurushuko uvuga ngo I need to know you more, I need the revelation has to grow. I don't care about the songs, I don't care about, I know I don't want to sound religious, but that's the truth. That's really the truth, because we are struggling as worship ministers. Yes, we are like, what? Have you prayed for 3 days and fasted, and then that you expected people to fall? Why are they falling? So but wahagera, there's nothing. You feel what was that? What ikirere uvuga ni ikihe? Is your spirit man ahindurwa n'ikirere, ahindurwa, like is the kirere more powerful than Christ? Is so gasanga it's a struggle ituriho twebwe. And I want to tell
uwanyumva wasanga ari babiri cyangwa batatu. May the Lord bless this channel babe 1 million, you know, in the name of Jesus. Ariko niyo yaba ari umwe wabyumva, yumve yuko the struggle has to end. Yes. We're struggling, yet the Lord doesn't want to struggle. Turi mu isabato y'iteka, but we are it's heavy on us. Worship leaders would tell, if you have led worship and you are a worship minister, some of my fellow worship ministers now, I mean, but in break, they're like, oh, 4 months, that struggle it had, you know. Yeah. There's some who are like, oh my God, they're going to open churches again. Oh God, you know. So, it's heavy on them. So this is the umuti ni chingi ni Kristo. He's the one. The Spirit. Niwe utuyobora. He's the worship leader. What you have to do is making sure that you have the right. You're equipped with the right knowledge, yes, the right understanding, and then expose yourself to the Spirit of God. Allow Him to teach you. Ijambo ry'Imana. The Bible says ngo the anointing iri ku buzima bwawe izakwigisha byose. Ntabwo gikeneye umuntu kwigisha. So you just need what you need lives in you. You just need God. What you need lives there. What you're searching for kumisozi lives there on the inside. So wijya gushakisha ibintu hanze. Niba hasigaye umwaka mu izina rya Yesu. Ariko igihe cyose cyaba gisigaye mbere yuko usubira imbere y'abantu, gifate uvuga uti, oh Lord, I've been searching for things. Ariko I know I carry them. So let them be revealed to me. And then umuntu wese, and if the whole church does that, you're like, aho mvuye niho nje niho narindi niho ndi. So it's amazing. I believe as I talk, if you're listening, you're feeling something. You're feeling it. You have it. It must. You have it. I'm here, you're there. But you have it. It's Christ in you. It's the hope of glory. Oh my God. Yes. Glory to Him. Yes. Yeah. Wow. Rene Patrick. Imana iguhe umugisha. Thank you so much. Ndabizi nawe ufite ikintu wize muri uko gusobanura. Tukunze ku minimizinga kuramya Imana, tukabifata nk'ikintu kiraho gisanzwe tukora kugira ngo twigize umwanya mu rusengero cyangwa dusobore gutegura kwakira ibindi wenda ngo tujya mutiterera akaririmbo turamya Imana, twakira abatura, twakira abatanga ubuhamya, twakira abagiye kwigisha. No. Worship nicyo kintu cyonyine gituma Imana iva ku ntebe ikajya gushakisha. Where the Bible says in John 4:23 that He seeketh such to worship Him. Witeguye nawe kuramya Imana mukuri no mumwuka. Rene yabituguye neza that icyo uri gushakisha kikurimo. It is in the inside of you. Find rest, reveal Christ. Usobanukirwe to uwo uriburamye, uwo uramya arahebuje, uwo uramya ari kumwe nawe. Amen. So Rene, tugana ku musozo, hari inama wagira abantu wenda ukanaturube baraye mu karirimbo nka kamwe. Inama nta yindi. Time to search is over. It's time to find, to find ibikurimo and to explore, because iyo ukomeje kumenyaho ubutumwa bwiza, kumenya icyo Kristo yakoze, amahoro nta yindi choice agira buretse kuba displayed mu buryo bw'umwuzuro muri wowe. So people barashakisha amahoro, umunezero, barashakisha fellowship, usabana n'Imana kurushaho n'ibindi byose. Biraturuka mu kumenya Kristo, mu kumenya icyo yakoze. Rero nta kindi witakaza umwanya wishakisha ibindi. Try to find just time utuje, nta kindi uri gukora, and stay alone with the Lord and allow Him to display ibyo yazanye byose. Ni nko kwakira umuntu iwawe akazana bagage nyinshi, akazana imizigo myinshi, then akamara icyumweru cyose ayikoreye kuko utigeze umuha karibu. Ntabwo wigeze umwinjiza mu cyumba afite ikinyabupfura nkuko I know the Spirit of God is hagagifite, ariko you know what I mean.
ntago azigera arekura imizigo afite ibyo yakuzaniye ngo abiguhe utamwemereye. So he's been there, yikoreye byinshi byo kuguha, but you didn't give him time to kubikura mu bubiko ngo abiguhe. So just find time alone with the Lord, and then uzaryoherwa n'agakiza, uzaryoherwa n'ubuzima bwo kuba muri Kristo. Amen. Reka dukomeje kugandukira Imana kugira ngo turusheho gusobanukirwa kuyiramya. Ngaho impano Imana Kristo yanguza maraso yiwe n'icyi cyavuguru ziyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro. Impano y'Imana Kristo wanguza maraso yawe n'icyi cyavuguru ziyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro. Amen. Imana ikomugisha Rene Patrick. Icyanditswe kivuga ngo we who have believed enter into rest. Christ is your gift. Enter rest. Allow him to work in you. Kuramya Imana kuzarushaho kukuryohera, bizarenga kuba umutwaro cyangwa obligation cyangwa duty ukwiye gukora, ahubwo bizahinduka uburyohe wakwifuza gukora buri gihe. Imana ibumugisha. Mwakomeje gukurikira Glory House Television. See you.